Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza. It's your girl Chris Hoza ndagarutse kugira ngo tubane muri reaction video. Ini ndirimbo muri kunsaba muri benshi cyane cyane mu comments hano kuri YouTube. So ni indirimbo nshaka kubaha ntatinze tukayisangira nkareba ibyiza Melanin Boy yaduteguriye kuri iyi nshuro mu ndirimbo yise uri sweet. Indirimbo numva ko ishobora kuba iryoshye cyane. Already muri title urabyumva sweet, ikintu kiryohereye. Abantu baravuga ati ngo igisuguti. Hadi buri gisuguti nizo bombo cyangwa ni biscuit. Mumfasha hashize igihe. Anyways, are you guys ready? Nimba uri mushyashya kuri channel ukaba utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya, iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'indirimbo zitandukanye nsangira nawe zanzo batandukanye. Abenshi muri mwe baba bayifuje kubona kuri YouTube channel, byose biterwa n'izo musaba kurusha izindi. Nimba umaze gukanda subscribe, nizere ko wabikoze, unibuke unankurikire no kuzindi mbuga nkoranyambaga TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook if you want to. Yibutsa ko mbasangiza n'izindi contents zitandukanye cyane na reaction videos ngufiya kuri izo platforms zindi zitandukanye zitari na YouTube. So make sure you follow me everywhere. Tubane gatanu kuri gatanu. Are you guys ready? Let's go! Ooh! Hantu ni he mana yanjye ko ari heza. Aha hantu ni he? Mumbwire nimba ari mu Burundi cyangwa nimba bari kudutembereza, kuko aha hantu bwiza bwaho ikirere ukuntu gisa. Oh my god. Laundry. Oh my god. Shout out to Laundry SB, the director. Melanin Boy hano yiyemeje, like what's iyi ni makeover, iyi ni metamorphose. No, ibintu birakeye, ibintu birasa neza, indirimbo ibintu bifite injyana, biri kugendana na melody and everything. Indirimbo ntiratangira ariko already ndi kumva ko igiye kuza igatuma mfa, iratuma mfa. I'm just saying. Bibaho kuza n'umuntu marira warize ukibagira. Bibaho umva bibaho, nimba bitarakubaho gumana icyizere bizakubaho. It's a question of time. It's a matter of time. Igihe ntikiragira ariko muri kubona ko Melanin Boy we byamubayeho, ari mu rukundo, ari kukubwira testimony, ari kuguha ubuhamya. Bibaho gukunda umuntu umwe biratesa sana, nari ukuteye umutima. Arakoze cyane gupresiza. Aba hari abantu kuri isi bakeka kutakwishima uri kumwe n'umuntu umwe, kutakwishima usazanye n'umuntu umwe. Bibaho ko ushobora guhura n'umuntu umwe akanyurwa ubuzima bwawe bwose. Singe bivuze ni ubivuze, ariko turi benshi babivuga. So babana ngo umuntu umwe ntiyampaza, mukure hano izo bla bla bla. Hano turi kubwirwa n'umuntu ubizi. Usamaza mana yakuremye na kimwe yisigarije. Uri sweet urasosa. Ariko mu Burundi sama nibwo yagera or what? Mumpa makuru neza kuko njyewe turi kurangiza summer, turi mu kwa munani, summer yatangiye mu kwa karindwi and everything. Uko bukeye uko bwije umbera umwana mwisama. Oh ma danse sinzi impamvu yo buri gihe umuntu avuze Melanin Boy mbita ntekereza na DJ Fernando, ariko n'indirimbo ye mperutse kuyireba nayo. Oh my god, niko aba basore umuziki w'abarundi, aba ni abantu bawurimo baje kubugira richer and richer. Sante oh man. Aba ni abahanzi yaba ku giti cyabo yaba igihe baririmbanaga, n'abahanzi ubona ko baba bari gutera itafari kurindi bubaka iyi industry muziki w'abarundi. It's incredible, I love it.
beautiful lady, this video vixen. Shout out to her. Bombi baraberanye, bombi uri kubona bari souriant, bombi urabona ibyishimo byabarenze. Baryoheje video for real, like with the complicité iteye ubwoba. I love it. You're single, telephone nisona, aka message ubona, oya number. Bibonera ukunda, uzobona bagutesha umutwe. Melanin boy irungu umuntu abafitiye ari single. Ubu udafite umuntu kwitaho, ubu udafite umuntu kubwira ati bonjour, bonsoir, nta muntu uba kwitaho, uba munsi ya wenyine, ariko iyo umaze kugira ukunda, telefone ibisona buri gihe kandi uzi ko atari umuntu ugutesha umutwe, uzi ko ari wa muntu vraiment wawe, wa wundi ubona ka message ugatangira kumwenyura. Mbifurije ujya ntakubesha iyo mama zo kuryohera ubuzima uko nshoboye, ibibazo bizudahamagaye musonde kure mwizunterera. No for real, indirimbo iri sweet, iyi ni indirimbo kabisa. Ndishimye ko numvise ibyifuzo byanyu nkayireba nkafata umwanya kuko iraryoshye, yaba mu buryo bwa audio, mu buryo bwa video. Twarimo pour la vie, uri sweet urasosama, uko bukeye uko bwije umbere umwana mwiza ma. Ukuntu bari à l'aise, ukuntu bari kwishimana, indirimbo vraiment ndayibatuye kabisa. Danse chante oh manana. Indirimbo y'ibihe byose, cyane ko ku bantu bari mu rukundo, you know abantu bari mu rukundo ibintu barabyumva. Ndayibatuye, oh my god. Iyi location ariko ndayishaka, iyi location ku bantu bazi gutahura amakuru. Umunsi Imana nibishaka nkaza mu Burundi, nkaza guhura namwe ahantu niho nzajya ndara. Muri kubona ukuntu hasa neza. Byarangiye mbonye ko ari mu Burundi kuko nabonye idarapo ry'u Burundi, so ahantu ndahashaka. Mumpe aga contact. Oh my God. One word. Wow, oh my god. Indirimbo y'iminota 3 n'amasegonda 13, so muri kumva ni indirimbo ifatika, indirimbo wabona igihe cyo kwenjoyinga ukanyeganyega. Hello ladies and gentlemen, after Isezerano, No Force in Love, Elena, I'm coming back with another jam titled Sweet. I hope you guys will enjoy this good melody. It's a good melody indeed. Link ya official video ndayibasigira hano hasi, mugende namwe muyireba nimba utarayireba, nimba waramaze no kuyireba ntacyo byagutwara wongeye kuyumva, nimba ikuryoheye. Njyewe irandyoheye cyane you guys. Ejo bundi njye na fiance wanjye twakoranye reaction video ku ndirimbo nshyashya ya Kevin Kade, The Ben and producer Element. Twinjira gato mu muziki nyarwanda, ukuntu The Ben na Meddy bafite akantu ka concurrence mais kari positive, akantu ka competition mais kari positive. Rero sinzi impamvu mbitekereje ubu ngubu iyo mbonye Melanin Boy na Fernando nk'abantu b'abavandimwe mu muziki, basangiye groupe ariko ngo bakaburi wese afite career solo, ubona ko vraiment bafite akakantu, buri gihe uyu umwe asohoye indirimbo n'undi agasohora indi, turiruka tukajya kuzireba. Hari ukuntu rimwe na rimwe tuzigereranya, ariko with love, ariko with positive energy, positive vibes, cyane ko ari abahanzi kabisa baturyohereza. Oh my god, ntibajya badutenguha. I'm just saying, so wow. Murakoze cyane ku bantu bansabye indirimbo, murakoze kuba irebye kugeza ku munota wa nyuma. Ugenda urebe n'izindi video zitandukanye nabasangije muri iyi minsi hano kuri YouTube channel, wibuke urebe n'izindi shorts
wibuke unarebe no ku rukuta rwa shorts again za video z'umunota cyangwa se munsi y'umunota nazo mbasangiza zihuse, and of course murikire no kuri Instagram, Snapchat and TikTok kugira ngo tubane 5 kuri 5 mu zindi content ziryoshye nazo. Ndabakunda cyane, turi kumwe. Bye.